Naam, Allah subhanahu wa ta'ala daali laysa albirra wonali dewal antu wallunde fewtinton wujuhakum geece moɗon ɗen qibalal mashriq ka hella funnange wal maghribi e kahirnange. Yani wona julde tullegoy woni dewal, ko ɗoni ko fanda wonali dewal, wonali ɗiggere nde fewtinten geece mon ɗen funnange e hirnange juulon ko woni dewal. Walakin albirra ko woni dewal ko hawtindirɗo ɗi piiji ɗo. Man amana billahi ko gomɗinɗo Allah waɗi ko o yamiri acci ko haɗi, wal yawmil akhiri gomɗini ñalande sakkitinde, wal malaikati o gomɗini malaika ɓen, wal kitabi o gomɗini defte ɗen o gollitiriɗe, wan nabiyina o gomɗini annabaɓen, o jokti annabajo, o ñentini annabajo nelaɗon e fewndo makko, wa atal mala o okkitiri jawdi makko ndin ala hubbihi e dow leer ka o yiɗi ndi. Tawi kankadi mo yiɗi jawdi makko ndin fewndon leer ɗon himo hatton jini e mayri o okkitirandi ɗon fewndo ɗon. No selli kadi tafsir wa atal mala o okkitiri jawdi makko ndin ala hubbi e dow on neɗɗo mo o yiɗi. Kono ko ɓuri fewde kon wa atal mala o okkitiri jawdi makko ndin ala hubbi e dow leer nde o yiɗi ndi. Dawil qurba o okkitiri ndi homɓe, dawil qurba jomiraɓe ɓattodiral ka enɗan e ka kawtal, wal yatama e yaletimaɓe, wal masakina e miskinaɓe, wabuna sabile ɓiɓɓe laayi, wasailina e torotoɓe jinda, wa firriqaɓe e rinɗinoɓe daaɗe, fulɓe maɓɓe ɓe hino landiɓe ittugol mbuɗi rinɗa tawi ɓe timminali, o okkitira jawdi ndin o timminanaɓe, wa aqama salata non o ñiiɓi julde makko nden wata zakata itti zakka jawdi makko ndin, wal mufuna e ɓen hunnoɓe bi ahadim ahadiji maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe yimɓe ɓen, hakkunde maɓɓe Allah ida ahadu si ɓe ahodama, wasabirina e ɓen muññotoɓe fil ba'sa e fewndo satti, waddarrayi e fewndo lorra woni, wa hinal ba'si e fewndo ɓurti sattude, ɓe muññoɓe tabita e diina kan, ɓe muññoɓe ñawla fewndo ɗon, ɓe muññoɓe okka fewndo ɗon, ɓe muññoɓe yaafo konko ɓe waɗa fewndo ɗon. E yo Allah daali ulaika alladina ko ɓeɗo woni ɓe sadaku gunguɓe. Si ɓeɗo wiima no moƴƴi, si ɓeɗo wiima no ɗiggi, moodi haray ko gonga. Wa ulaika ɓeɗo humul muttaqun, ko ɓeɗo woni huloɓe Allah ɓen. Donc jaka julde nden tun mo waɗi nden ɗon tun haray Allah daali laysal birra, haray ɗum ɗon tun wona dewal, la budda waɗa ɗiɗo, haray a woni ɗigguɗo, a woni rewɗo Allah, a woni moƴƴuɗo. Allah subhanahu wa ta'ala newinan en timmingol ɗi. Ya ayyuha alladina amanu kono e gomɗinɓe, kutiba fardama aleykum e dow mon alqisasu yettodiral fil qatla ka wargoji. Mo warani on si on yaafaki tawi ko tawiɗo no selli ka wartoɗon mo, kono noon wona yon feƴƴintin ko yon waru embere ko o warani on kon. Haray alhurru bil hurri, pullo hino warire sabu o wari pullo. Si pullo ɓeeɗa on wari pullo men, on ara en yaha e wartoɗen mo kanko pullo, en waroyta jiyaɗo remplaçant pullo. Wal abdu maccuɗo kadi no warire bil abdi sabu o wari maccuɗo. Si maccuɗo wari maccuɗo ko on maccuɗo wartete, wona pullo waroyte. Wal unsa debbo no warire bil unsa sabu o wari debbo. Si debbo warani en wona gorko waroyten, kon debbo warɗo ɗon waraten. Haray noon faman ufiya lahu, kala yaafiɗo ɗum min akhihi immorde musidɗo makko on, shay'an goɗɗum, mi mana musidɗo maɗa on warama, a yaafike warɓe ɓen goɗɗum, haray on waɗi on inni joni e nele yoɓe addu diya on, haray fattiba on ko ƴantirgol on diya bil ma'rufi no moƴƴiri. Waruɓe ɓen kadi wa ada on kamɓe kadi ko tottugol diya on ilayhi faade e makko kanko jonneteɗon mbi sani no moƴƴiri. Bi mana si tawi on yaafike on wi on wartata ɓeya yoɓe jonnu on ndiya, haray ko yon ƴantir no moƴƴiri. Wona wigol kadi diya on ko yon memu ka junga men ɗo hande, si wona ɗum gasata, ko yon ƴantir no moƴƴiri, ɓeya kadi jonnitira on no moƴƴiri. Dalika ɗum ɗo so hi Allah inni si goɗɗo wari goɗɗo yo on warɗo warte, takfifun ko foygintingol wargoji ɗin min rabbika immorde ka jomum wa rahmatun e yurmede. Ko ɗum ɗo wawata hakkinde wargoji ɗin. Mono ande si wari goɗɗo itta e mbuɗi o hetto, mono ande si wari goɗɗo ko yo soke, wargoji ɗin accata. Kala anduɗo si wari goɗɗo o wartete, o accirta kolol Allah, o accirte, o acciray fii o wuuru, fii wata o ware bi mana. Faman itada, kala jaggotuɗo baada dalika ɓaawo ɗum fala waraynoɗenimo adabu lette alimun musuɗe. Allah daali dalika ɗum ɗo takfifun ko foygintinande min rabbikum immorde ka jomum wa rahmatun e yurmede. Faman itada, kala jaggotuɗo baada dalika ɓaawo ɗum ɗo fala waraynoɗenimo adabu lette alimun musuɗe. Wala ko mawɗani on fil qisasi e nder yettodiral ngal hayatun gurdam. So tawi goɗɗo andi so waɗi o yettete, wonay sabu yon wuuru, sabu o waɗata goɗɗo.
ya udil albabi kono jomiraɓe haqqillaji la'allakum naga sanon tattaguna hulay Allah kutiba fardama alaykum e dow mon ida hadara si tawama ahadakum goɗɗo e moɗon almawtu mayde nden in taraka si tawi woni himo acci hayran jawdi hayran moƴƴere ko ɗum woni jawdi alwasiyatu yo wasiyan noon lil walidayni yuma makko e ben makko en fuɗɗi hewtude ayeje montaɗe ɗen o aya ɗo ko montaɗo e janggay mo ha moƴƴa firen en juuliray mo kono en gollitirtamo wo kala on mo mayde nden tawi si mo acci jawdi yo wasiyano yuma makko e ben makko wala grabina e ɓattodiraɓe ɓen ɗum woni musidɓe makko ɓen nene goto e makko ɓe yo wasiyano ɓe wi marufi no moƴƴiri Allah daali haqqan ɗum noon ko farillago elal muttaqina e hoore huuloɓe Allah ɓen ɗum ka fuɗɗode islam joni montama ayeji arɗe ɗen ka suratu nisa e sendi dondi ndillanni ɗum ɗo montama ne laaɗono maaki kadi la wasiyata li warisin illa an yasha al mawrusun wasiye sellantaro nowo si wona ronoɓe hedditiɓɓen fo yiɗa yana o aya ɗo ko montaɗo faman baddalahu kala wattutoɗo noon e wasiye on mbaɗama sami ahu ɓawo no naniri noon an wasiyaɗo on sansano maayowo on wasiyori noon fa innama ithmu haray bakkatu makko on kanko wattutoɗo on alal fa innama ithmu ande haray bakkatu ko heeɓi ɗon kon alalladina ko e dow ɓen yubaddilunahu wattutoɓe wasiye on haray wona mayɗo wasiyiɗo on jogui ella madama o wasike no haniri ko nanoɓe ɓen sanse ko ɓen ɗon jogui bakkatu inna allah no allah samin ko nano alimul ko anduɗo faman haafa kala noon hulɗo min muusin immorde e musiba min muusin immorde wasiye mo wasiya on o tawa mayɗo on koko wasiɗo ɗum ɗo hana wonani haniri kala hulɗo min muusin immorde e wasiye on janafan oñaare tawi ɗum ɗo wasiyorama no oñori na no fewiri aw ithman ma bakkatu fasula o moƴƴini baynam hakkude maɓɓe fala ithma alay yaray ɗon bakkatu fawaki mo kanko sansuɗo wasiye o inna allah no allah gafurun ko yaftoɗo rahim ko yurmeteɗo ko honno wonirta mi mana ɗum ko fewdo aya o gollitirte wiɗen ɗeɗo ayaji ɗi ɗi kala ma ɗum tati kala ko montaɗe ɗeɗo gollitirtake joni ko on sayi mi mana goɗɗo no mayide mo mari 200 000 misal o inna oya 150 000 o jonnanaylan oya ɓeygo an oya 50 000 jonnanollan oya andi ɗon o ñaare waɗi joni noon wasiya ɗon si sansi sifa ɗin wasiyeji ɗon inni haray de o inno ɓeygoli makko ni yo goto kala jonne 100 000 andi ɗon o sansi kono nden sansande ɗon haray ella ala e mayre ya alladina amanu kono e gomniɓe kutiba fardama alaykum e dow moɗon asiyamu ka korka kama kutiba ono farlirano ala alladina e dow ɓe min qablikum aditiɓe on la'allakum gasanon tattaguna huula e Allah o aya ko jippi koko hitande ɗimmere fergune laaɗo Allah sallah sallama e sabborde suumaye e tenerre woni ko o aya jippi andingol julɓe ɓen wonde ndullewru wondu darade ɗon wiyetendu ramadana wonde haray suumaye waɗɗikeɓe koyeɓe hooru suumaye no wona horugol lerde faala o ma horugol bere ko faala o no happa ayyaman ko ñalɗi ma duudatin kontaɗi andaɗi ɗum woni ila ñande goo suumaye a ñande 29 ma ñande 50 ɗum kadi faman kana kala laatiɗo min kol mawɗon maridan ko o nawnuɗo o heɓata feere horugol aw ala safari ma emo hoore laawol o wata horudude e voyation saabu angal heɓugol ko huntore e ko sullore islamu kañum ko diina newende wona diina sattende Allah daali haray o newni o sulhi faidatun yo kontu ñalaaɗi ɗi o ñaami ɗin saabu nawnar ndema saabu voyation min ayyamin o yoɓitoya ɗum immorde e ñalɗi ukara goɗɗi gotuma o selloyma tuma o hewtitoyi o ala alladina ino fayi ɓen yutiqunahu taɗanaɓe horugol lewru ndun kono ko wondude e tampere saabu nayewu fidiyatun sottorgol ta amu miskinin ñammingol miskinaɓe faman tatawwa kala ɓeyduɗo moƴƴere kala ɓeyduɗo hayran moƴƴere fa huwa hayru law waray ɗum ɗo hino moƴƴanimo kono wa anta suumu ko nde hooroton hayru lakum ɓuuri o moƴƴande ma dama si on hoori e ɓeydata nawnan ha wona saabu maygol mo on ma dama si on hino wawi débrouiller dade korka kan e voyation si tawi noon si on hoori e voyation on heɓata ko huntoro e ko sulloro ma si on hooridi e nawnare nden wonay saabu yo nawnare nden ɓeydo haray ɗon na korka kam ɓuuri moƴƴude haray ɗon ko ñamugol ngol ɓuuri moƴƴude kuntum so laati ke ta'lamuna hiɗon andi amma tafsiru goo hino woodi ka wiiɗen ɗa wa ala alladina hino fawi ɓen yutiqunahu taɗanaɓe fidiyatun sottorgol ta'amu miskinin ñammingol miskinaɓe on aya ɗon kadi ko montaɗo na aya on fof ko ɗen kalfe ɗon tati wa ala alladina yutiqunahu fidiyatun ta'amu miskinin ɗum ɗon kadi koko monta
ka fuɗɗode islam tawi Allah hino dagini mono mari moyen yo ñammi miskinaɓen kanko acca ɗon hara hoorade hara o nawna hunde waɗamo tawi ɗum no selli kala pattoron yajiraɗo ñande o ñande mo wawi ñamminde miskinaɓe mudore nde goto kanko hara o ñamali hara o hoorale o mara bakkato aya o montira o aya mo hewtoyten joni ley to faman shahida minkum shahra falyasum on ɗon aya monti oɗo kono noon himo tabiti e hoore aaden nayejo e hoore aaden nawnuɗo nawnare nde sellata ɓen ɗon aya on montaka hella maɓɓe kamɓe ɓe gollitira e aya on ala dari shahru ramadana leyru sumay alladi ko e ndun unzilan ko jippina fi e nder muɗum alqur'an qur'anar nden qur'an ko ñande laylatul qadri ñande no woni ko qur'an jippina jumla wahida nde fof mayre nde ittaka lawhil mahfuz nde adda e kammo hikkingu aduna ngun ɗo hande kadi qur'an jippuro ɗon ayaji aaje bi hasbil waqa'i embere probléme ji kono wadde kon ka leydi qur'an jippo embere ɗum e nder duuɓi nogay e tati qur'an huɗan ko nde pewal linnasi wonande yimɓe ɓen wa bayinatin ko nde ɓanginayde kadi minal huda immorde e pehe ɗen ma ɗum kayru leyru suumay ndun fof no selli hudan ko ndu pewal linnasi wonande yimɓe ɓen wa bayinatin ko ndu ɓeyde ndu ɓanginde laɓɓina minal huda immorde e pehe ɗen wal furqan ko nde sendinirde gonga e fenande kayre qur'an are nden oman shahida kala seediɗo ila ɗo kala tawaɗo min koɓe moɗon achara lewru fale sumhu ko yo horundu tawi tuhimo mari feere horugol ko ɗum ɗo monti o aya mo wino ɗen ɗanane ko fanda noon kala seediɗo lewru ndu wona kala yirɗo yitire mum nden dey mana ko kala tawaɗo daragol lewru ndu haɗaymo e hoore janhimo e sago makko oman kana kala laatiɗo maridan ko nawdu a ala safari ma emo e hoore lawol fayda tun yo kontu ko ñaami kon o yoɓitoya min ayyamin immorde e ñalɗi ukhara goɗɗi goo so yi Allah wirini mo wawno wiide forcément nawnuɗa a nawna ko ya hooru voyage uɗa a voyage a forcé ko ya hooru kono yuridullahu bikum Allah hino falana on alusra newende wala yuridu bikum o fandanaki on o falanaka on alusra sattende wala tukmilul iddata fi yon timmin kontore nden wala tukabbirullaha fi yon mawnin Allah ala ma hadakum e dow ko fewni on kon wala allakum ino gasa onon tashkurun on yette nemaji makko ɗi Allah dari o ida saalaka silandike ma ibadi jiyaɓe en ɓen anni fiyan fa inni min qaribun miɗo ɓatti o jiibu dawata da'i miɗo noto noddandu nodduɗo idada anisi o noddilan falyastajibu li notelan noon onon kadi miɗo noddi on yamiri on noddi on haaɗi on notelan wal yu'minu bi yoɓe gomɗinan falyastajibu li yoɓe notolan wal yu'minu bi yoɓe gomɗinan laalla no gasa kamɓe yarshuduna ɓe feewal sababu nuzuli on sahabaɓen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe muɗum ɓe hino seeno haɓoygol jihaadi ɓe ha e nokkure ɓe fowti e nder ko ɓe fowti ɗon kon nelaɗo maki du'e yo jama on du'o woɓɓe inni ene noon nelaɗo Allah hino woɗɗitimen du'a amen on men tawna fiyo onanu ka himo ɓattiyo men du'ordoy onanayi Allah subhanahu wa ta'ala jeppini o aya wonde Allah hino ɓattiyo ɓe du'ordoyi o inni si ɓe landike ma fiyan si miɗo woɗɗima si miɗo ɓatti haalanɓe fa inni garibun miɗo ɓatti mi jaabinayi du'a kala duyiɗo lan kono noon charte koye ɓe notolan e komi noddiɓe kon miɗo noddiɓe yamiri ɓe ɓe noto ɓe huwa miɗo noddiɓe haaɗiɓe yoɓe noto ɓe acca ya ayyuha alladina amanu wiɗen ko yata 97 eno nder qur'an o kamɓe kadi ɓe nototolan e komi noddiɓe kon min kadi mi notoɓe ko hillanan mi hallane ko Allah wurnanan wurnane nayi o wurnanan warane o hilla lakum daginanama laylata siyami jemma suumaye ila ka futuro heewi hunta haa ka peeral fajiri aranal daginanama on arrafatu soccodirgol ɓe mana rendugol ila nisaikum faade e sonnaɓe moɗon ɓen hunna sonnaɓe moɗon ɓen libasul lakum ko ɓornateri on wa antum onon kadi libasul lahunna ko on ɓornateri maɓɓe an e ɓeygu ma no wawi an e dolke ma on awa dolke ma on tun nafata e ɓawa ma an kadi tun a nafata e ɓawa dolke ma on ko be hiɓɓodiron ko noon an e ɓeygu ma alimallahu Allah noon hino andigo e annakum haari onon kuntum on laatike tahtanuna hiɗon jamfade anfusakum wonkiji mon ɗin kono fa taba aleykum Allah jaɓani on tubugo ye wa afa ankum o yaafike on fal ana joni bashiruhunna yiide e maɓɓe soccodiri e maɓɓe wabtaku ɗaɓɓon ma kataballahu lakum konko Allah farlani on e maɓɓe ko ɗum woni ɓiɗɗo wa kulu ñaamo washrabu yaron hatta yatabayyana lakum ha ɓangana alkhaytul abyadu garawol danewol ngol min alkhaytul aswadi immorde garawol ɓalewol ngol min alfajiri ka fajiri ko fanda ko fajiri ɓaleri adutondi feerude ndin e fajiri daneri sakkitotondi feerude nelaɗo maki alfajiru fajirani fajiriji ɗin ko ɗiɗi
fajrun yahillu fihi at-ta'am wa yahrumu fihi as-salah wa fajrul akhar yahillu fihi as-salah wa yahrumu fihi at-ta'am ka suumay fajiri arano on hino harmi juulugol par ce que subaka heewali taw feyno ɗon ko sullagol fajiri ɗimmo on ɗon kadi no harmi ñaamugol ɗum koko kaka fokkiti hentinade kadi subaka on juulete ɗon ɗum ko juulugol subaka on dagi mo ñaami ɗon o ñaami suumaye summa timmu siyama refti timminiɗon kolko kan ilallah faade ka jemma ko fanda garawol ɗo wona hen sikkude ko garawol woni ko roytata danewol e ɓalewol ko ya jooɗo ñaama ɗon ha kadi seedi wo danewol ɓale wona oya sahabajo gerdayno on ɗon o faamali hari an noon Allah subahana taala faaminima e hayto on garawol ɗo ko kinaya ko feerugol fajiri o woni ko fanda Allah subahana taala on daali wala tubashiruhunna o tan yiidu noon e maɓɓe kamɓe sonnaɓe wa antum taw onon akifuna hiɗum ufini fil masajidi ka juulirɗe mi manamo no ufini ka juulirde o andi ufinagol e juulirde ɗum kadi ko sunna fi kala ɗum ala waɗede joni yawgol ñiiɓa ka juulirde balɗe tati ma balɗe nayyi ma joyi ma jeegom ma jeɗɗi hara yaltata hara no wadde dewal juulugo e janngo e yantago inde Allah si tawi ɗa wadde ɗum ɗon haray haysi ko jemma a yaltata yiida e maɓɓe yiidugol e sonnajo kala ka goɗɗo waɗi ɗum no jeeya e mubtilatul ukuf no jeeya e bonnay ɗi ufinagol ɗin Allah subahanahu wa taala daali tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sari Allah fala taqrabuha wata on ɓattoɗi sakko hewton ɗi kadalika wonni yubayyinullahu Allah on ɓanginiri ayati ayaji makko ɗe linnasi wonande yimɓe ɓe la'allahum gasa kamɓe yetta guna ɓe huula sababu nuzuli o aya ɗo kadi ko fuɗɗode islam tawi si suumaye darike andi islam woni e suumaye woni e hoore alhaaliji tati no ɓe addiri ka tafsir laabi tati suumaye on no modifiyede constitution muɗum o mi mana ka aranu hari en andi patron hino selli ka o eta o ñammina miskinajo hara o hoorali Allah bonniti ɗum ɗon o inni faman shahida minkum shahra falyasum mais hande kadi aya on monta o tabiti e hoore nayejo e nawnare no sellata ɓen ɗon ɗiɗo hani e tay tawi kadi hari si suuma e darike handu maya goɗɗo yidata e ɓeygu mum few wona jemma wona ñalorma no harmi yon noon Allah subhanahu wa taala on dagini wonde manna joni haray si tawi woni e futuro on heewi juulama huntama haray e yimɓe ɓen no wawi yidude e ɓeyguli muɗum ni saabu o andi rewɓe ɓen ko coñci worɓe ɓen worɓe ɓen ko coñci rewɓe ɓen Allah subhanahu wa taala on dagini hari ka fuɗɗode islam mo yiidi e ɓeygu mum jemma suumaye haray hino harmiri o mo yiidi e ɓeygu mum ñalorma suumaye ko ɗum noon Allah dal tawi no woodi to e maɓɓe kamɓe sahaba ɓen wonɓe montade jam fo hoore mum yiida e rewɓe muɗum ɓen jemma hayno e muɗum toon sahabaɓe tedduɓe ɓen wowlata inde mum kamɓe tigui ɓe précisi e yewtere nokkuwo ɓe inni min miɗo yeyano hari e maɓɓe kono en précisata inde maɓɓe ɗen Allah inni joni mi daginani on yiide e maɓɓe ilaka nangue ngen muti ɗon haa ka peeral fajiri ɗum ko constitution ɗimmo ko suumaye o modifiya constitution tataɓo on hari si tawi woni nangue ngen muti huntama goɗɗo ñaama yara yiida e ɓeygu mum haa ka geeƴe juula o ila ɗon kadi haray harmiti haa janngo ma haa ka o ɗaani o ila ɗon kadi si woni tun a ɗaanike a fini haray ñaamugol harmi e ma yiidugo e ɓeygu harmi e ma on sumati Allah bonniti ɗum ɗon kadi o inni joni ɗaani ɗo wo on ɗaanaki o juulu ɗon geeƴe won juulalu summa a timmo siyama ilallahi joni haray on ñaama yaron on kontinay korka kan on timmini ka hokki kiiɗe e ñaamugol ngol yarongol wa kulu washrabu o ñamayr hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi donc hande kadi constitution lanni ɗon modification ala hande kadi Allah daali wala takulu wata ñaamam walakum jawle mon ɗe baynakum hakkunde mon bil batil saabu mere wattu ɗulubi ha duñon jawle ɗen ilal hukkami faade e ñawoɓe ko ɗum woni convoquon ɗimmo moɗon ɓen faade e justice ñaamugol jawle mon ɗe bonna o tan waɗu ɗum li takulu fi o ñaamu fayiɗan fedde goo min amwali nasi immorde e jawle yimɓe ɓen bil ithmi saabu faggitagol bakkat wantum ta onon taalamun hay ɗon andi tan waɗɗum yasalunaka ɓe landadema ni a hilla fi darorɗe ɗi lebbi kenen ngo lewru ndun daro no sewi kenen ngo hindu janɗi kenen ngo hindu hella hirnage kenen ngo hindu hella funnage ɓe landadema Allah daali si ɓe landikema ɓul haalan ɓe hiya ɗum ko Allah waɗiri ɗum mo waqitu linnasi ko waqintinangol yimɓe ɓen anda lewru maayi lewru dariki dato haldaɗo hewti wal hajji e andugol fi hajju o si lewru ndun sewi hiɗen andi to dariki
si woni ha ndu tulɓe ɗi hiɗen andi ndu fekki hakkude si yiltike ndu sewo hiɗen andi ndu maayi laysa albirru wonaali noon ɗiggere wonaali dewal mbiyanta tulbu yuta nde arde toon cuuɗɗin min zuhuri ha ka ɓaawo majji ɗum ko shirku walakin albirra koni ɗiggere man ittaɓa kon hulɗo Allah wa tulbu yuta arde cuuɗi ɗin min abwabi ha ka dambuɗe majji wattaqulla hulon Allah la'allakum no gasa onon tuflihuna on malnoyte ko ɗum waɗi ko gollitirgol o waya ka ɓeere nden harmina sahabaɓe gootay no woodi haniɓe accali ɓeere ɓe suuɗotono e nder kuuruɓe yara ɓeere feno ka sayyidna Umar ibn Khattabi lonti andingol en sahabaɓen kamɓe ɓe gollitira e Qur'an moƴƴa ɓay o sikkitike ɓa o faami hiɓe yarde ɓeere ɗon o desidi o yahay o maɓa ɓe nder ɗon kono mo andi so konki dambogal ngal ɓe yalandoto ko hombo ɓe suuɗa e ɓeere nden si ɓe uddita o waɗi on ɗum kanko sayyidna Umaru o ƴawi miron o cikki o tawi ɓe toon o wiye yo mi nangi o ɗon yarde ɓeere ɓeyni minen kadi min nangima o wiye ko on ɗum nangoɗollan e mum ho Allah daali wattul buyuta min abwabiha arde cuɗɗin ka dambuɗe an a ci dambogal ngal a diwi a ciki ke nder ga wallahi sayyidna Umar hunde waɗali ɓe o diwi kadi o diwni o maapi o andi o bonni aya Qur'an tawi tubugol nde bonnere makko o ɓuuri mo maapinde ndi nangugol ɓeya letta ɓe saabu ko ɓe yari ɓeere nden kon enen noon hiɗen yi'ude foññewol e yiitere goɗɗo accen bantahi ko yiitere men hara enen kadi koyen wattu yeeli wa qatilu haɓe fi sabilillahi fi ɓantugol lawo dina Allah kan alladina ɓen yuqatilunakum wonɓe on haɓude wala tadadu wata on jaggutu kala mo haɓali on wata on haɓumo kala haɓuɗo on noon kadi wata o waalo e jaam inna Allah nden Allah la yuhibbul mu'tadina o yiɗa jaggitoɓe waqtuluhum wareɓe kamɓe heeferaɓɓen wota on permetuɓe wata on yurminɓe wareɓe hayso saqiftumuhum noko kala ka tawɗon ɓe wa akhrijuhum yaltineɓe min hayso akhrajukum noko kala ka ɓe yaltini on o doole e criminel yaagal ko ala heeferaɓe woni en huwude ko enen duwanoɓe huwude ɗum ko ɓa en huwaliɓe ɗum waɗi siɓe huwude en ɗum wal fitinatu ko shirku on ko fitina on ashaddu ɓuuri sattude min awqatili di wargo ko ɓe jooɗoto kon ɓe shirka bakka to ɗum ɗon no janɗi ɓuuri ko waratonɓe kon wareɓe wala tuqatiluhum wata on haɓuɓe noon indal masjidil haram nokku ka juulirde Allah teddude ɗon man dakhalahu kana aminan kala natuɗo ɗon koye taw ko hooliɗo hunde o hula hatta yuqatilukum ha ɓe haɓa on fi e nder juulirde si ɓe haaɓi on ɗon noon haray on haɓaɓe fa in qatalukum si ɓe haaɓi on ɗon fi ɗon ko masjidil haram haray no selli ka yette kowoni goɗɗo ɗaɓɓitata ɗum waqtuluhum haray on warayɓe onon kadi on haɓaɓe kadalika ko ni ko ɗum ɗo jasaul kafirina on joddi heferaɓe fa in intahaw si ɓe haɗitike ɓe haɓali on fa inna Allah nallahu ghafurun haray ko yafutoɗo rahim ko yurmeteɗo wa qatilum haɓeɓe kamɓe heeferaɓe hatta la takuna ha hara latata ko fitina tun shirku ka hoore leydi ɗo hara ko Allah to rewete wa yakuna dinu dina kan latano lillahi wonande Allah subhanahu wa ta'ala julɓe en foofi en ƴetti juuɗe men ɗen en ukkika nder reedu meɗen ɗe duwa imade haɓa ɓe saka saɓe ha hara goɗɗo rewetake si wona Allah hara ko sere islam ñawitirte tellet sen immike en waɗi ɗum Allah walla en fa in intahaw so tawi woni ɓe haɗitike fala udwana hara jeggitere ala illa ala zalimina sowona e hoore toñoɓe achahrul haramu lebbi Allah hormanteji ɗin ko ɗi nayyi ɗum ko rajibi e sabbordu donkin e jombente tatiji ɗin no hikkodiri ndu yahi no weddi ko ɗi woni lebbi Allah hormanteji ɗin ko haɓirteji haadi e lebbi Allah hormanteji ɗin bichahril haram ko saabu haɓama e lebbi Allah hormanteji ɗin bi mana wal hurmatu lebbi hurum ɗin isasun ko yettodirte ɗum sellata ka julɓe ɓen haɓɓa daraf o invita heeferaɓe ɓen e nder ɗi lebbi nayyi ɗi mi contani on ɗo musidɓe julɓe amma noon kamɓe heeferaɓe ɓen si ɓe haaɓi en e majji no selli ka yetto ɓen kono enen en duwaka taƴuɗe guere e nder ɗi lebbi nayyi en duwaka kadi taƴuɗe guere ka kaaba ɗi nokkeli ɗo ko taw koye en woni yettotoɓe joni noon si haɓugol keefeero harmi e nder ɗi lebbi nayyi joni noon e nder ɗi lebbi nayyi on yiya julɗo no haɓa julɗo on yiya julɗo no wara julɗo no naɓa goɗɗo julɗo ñawore e nder ɗi lebbi nayyi haray watten yiili so tawi woni hay haɓugol keefeero mino harmi e rajiɓi e sabburu donkin e jombente taw siko wargol musidɗo mum julɗo ma toñugol musidɗo mum julɗo dagoto watten yiili faman itada kala jaggotoɗo aleykum e dow ma onon julɓe ɓen fata du onon kadi wallidire jaggi toon ko ɗum woni yetto ɗon alayhi e hoore makko bi misli ma tada aleykum embere ko jaggiti kon e hoore mum ko woni wowigol muññoto accay ka Allah ɗum wona diina ɗum wona sunna ɗum ko loyre ɗum ko foofoyagal ɗum ko dolbeyagal ɗum ko dotteyagal wota e moñño heeferaɓe ɓe musidɓe julɓe piiji ɗin fo muɗum goɗɗum ñawde ƴittiren wa bullal ɗum waɗay saabu ha hara ɓe yiltitaki
wattaqullahu li Allah wa alamu ando anna Allah no Allah ma al muttaqina mo wonde huloɓe Allah ɓe wa anfiqu dépenser fi sabilillahi fi ɓantugol law dina Allah kan financé yimɓe janngoɓe ɓen financé yimɓe jannoɓe ɓen financane dina islam wotan woni wudduɓe wala tulqu wotan feroɓe aydikum juuɗe mon ɗe ila tahlukati faade halkare ko woni feragol juɗɗe faade halkare ko ñobbugol ɗe wuddaron ka okkude ma naɓugol junngo mum ngon kala ko sabi mbinta kadi o haɗa on tigui maaya wahasinu moƴƴina inna allaha no Allah yuhibbul muhsinin mo yiɗi moƴƴinoɓen wota naɓo juuɗo kala hunde nde annduɗon son waɗi wonay saabu yo on maayi ma wonay saabu yo on nangue yo on lette haray wota on waɗu ɗum ɗon no jeeya e mum ƴettugol fo kaydiji nanga lawol yahugol Europe ƴettugol kunkihu yahugol ƴetta oto ukko e Sahara wiyano yaader ɗon ko annaɓi junngo magon e halakuye wotan waɗu ɗum inna allaha no Allah yuhibbul muhsinin mo yiɗi moƴƴinoɓen ƴette jawle ɗen financane diina kan okkore janngoɓe ɓen e jannoɓe ɓen financéɓe musidɓe julɓe wotan woni wudduɓe sa financi jannowo o janni kala baraji ko heeɓi e nder jannugol ngol an kadi a heeɓa e bere majji sa financi janngowo o janngi kala baraji ko heeɓi e janngol ngol an kadi a heeɓa e bere majji wa timmul hajja timminire hajjon wal umrata umran lillahi fi Allah fa in usirtum son sakkama on hewtoyali ka hajju fo mastaysara waɗe haray kala ko ne wani on minal hadi immorde nel daari wala tahaligu wata on femburu usakum ko e monɗen hatta yabilogal hadiyu ha ndin nel daari ndi waɗu ɗon ndi hewtama hillahu e nokku mayri on ɗum woni ko kaaba faman kana kala laatiɗo min koye moɗon maridan ko nawnuɗo aw bihi ma hino e makko adal lorra ñaw muusidi ma tinɗi e ko nantata e ɗum mita asi immorde e hoore makko nde hara himo wawi fembade kono noon si o fembike fo fidiyatun haray o sottoray min siyamin immorde e korka remplaçant ko fembi ko sukunu ɗum ende mo horminike memata leeɓol aw sadaqatin ma ittugol sadaka aw nusukin ma hirsugol dammil fa ida amintum si on hoolike faman tamatta kala waɗɗo mutamatti ɗum woni hawtodirɗo umra e hajju bil umrati umra ilal hajji faade hajjo o haray on ɗon c'est forcément famastaysara waɗa e kala ko ne wanima min al hadi immorde nel daali ila e dammil ha e nagui ha e ngeloba faman lam yejidi kala mo heɓali ko waɗa hadi hirsata kaaba ton ka makka ton ele waɗi tamattu umra e hajju faman lam yejidi kala mo heɓali hino ko watta kon fa siyamu ko yo hooru salasata ayamin balɗe tati fil hajji ka hajju ton wa sabatin e balɗe jeɗɗi ida rajatum so ruttike tilka ɗum ɗo jeɗɗiɗa tatiɗa asharatun kamilatun woni sappo timmuɗum ko ɗo mathématique ƴetta yo aya ɗo Allah subahana taala daali hunde ala ko o acci si wonano ka nder ɓuura anga kala mathématique kala calcul waɗaɗo ka hoore leydi ɗo waɗiraɗo bikka ma ordinateur ma machine calculatrice koyo aya ƴetta dalika ɗum ɗo liman lam yakun ko on tawɗo laataki ahaluhu ɓeygure mum yimɓe mum famille mum musidɓe mum haadiril masjidil haram hino ka takko suudu Allah teddundu toon kala marɗo famille toon haray koyo horton balɗe sappo ɗen ha timma wattaqullahu li Allah wala mo andon annallaha no Allah shadidul iqabi ko tiiɗuɗo lette o muññani on tun o accan on tun lette Allah ɗen heƴata e bunu adama hulemo alhajju hajju ashurun ko lebbi maalumatun andaɗi ɗum woni ko juldandu e sabbordu donkin e balɗe sappo arane ɗen ka donkin bi mana ko ɗe balɗe capanɗe jeɗɗi woni hajju ko man farada kala farduɗo fi hinna e nder ɗeɗo balɗe alhajji hajjungu ma e nder ɗiɗo lebbi fala rafata haray waɗugol bone ala waɗugol awa sako ala waɗugol ko harmi ala wala fusuga waɗugol fasiqiyagal ala wala jidala yeddodiral wo e sonko e wenge ala fil hajji ka hajju ko needi e teddungal wa ma tafalu kala ko golluɗo min khairin immorde moƴƴere foti ko julde foti ko sadaka foti ko korka foti ko hajju foti ko umra ya'lamuhu llahu Allah hino andi ɗum ko onon yawanta goɗɗo Allah kanko o yawanta goɗɗo ko daranotoɗa ɗo goɗɗo naɓorgol mo Madina ko ƴettata ɗo goɗɗo tawa himo ñamude futti hal ma himo yarde kafe wiya a yoɓanimo ko goɗɗo ɗon ɗete ɗo ƴetta ko yahon wiya a yoɓanimo Allah subahana taala no andi ɗum ko onon yawiti ɗum ko luyintaɗo yimɓe suudu lewru maya ɓay ɗo ko suuma e may ko feendo greffe manini himo nawnimama soñji wiya e nde lewru ndum mi okkima hay sa yoɓali Allah hino andi ɗum wata zawadu yooɓe fa inna hayra zadi ande ko ɓuuri moƴƴude joddi jooɓa attaqwa hokkulol Allah wattaqu ni hulela min Allah ya ulil albabi kono yomiraɓe haqqillaji ko fanda ɗo yooɓe ka hajju kono ɗum no concerne yahugol lahara no concerne yahugol Europe no concerne yahugol Madina ino concerne kala ka yaata e adna timmin jooɓa on
transport ko landete kon e kaydiji landeteɗi ɗin e sariyaji landeteɗi toon ɗi ko ya timmin ɗum ɗo ko ɗum woni njooɓa yoɓe watta ɗon noon dewta ɗon noon hande kadi kulol Allah ngol laysa aleykum wonaali hino laati on wonaali hino fawi on junahun bakkatu an tabita hunde ɗaɓɓa toon fadulan ɓural min rabbi koye morde ka joomi mon ka hajju toon ella ala sa fokkiti hajju iɗa mari sodorgol toon kofunaji ma defte ma kaftaniji ma jilbabuji ma parfumji ɓayɗen andi sifa ɗin piiji buy no iwa saudi an ko toon voyageata yanima yawgol hajju ma umra hiɗa mari $100,000 ma $1,000 ma 1 million de dollars ella ala nde naɓorta ɗum hajja ha gayna waɗa umra ma on ha gayna sooda marchandise ma on ara ara ella ala e ɗum bakkatu wo fawake no yo taw tum anniye ma on ko yawgol hajja soodora wona yahugol sooda voyage on hajjora so tawi ko annike yawgol voyage hajjora haray ɗon wata sellude koye anni no hiɗa yahude hajju soodora adda haray ella ala en hayso woɓɓe goo sikki ko voyage yawɗa soodor haray ella ala madama yiɗande ko fiwɗa kon ka ɓernde ma fa ida gadaytum so gayni min arafatin immorde arafaji ɗi arafa on andi aray golle hajju ɗella ni nelaɗo maki alhajju arafa hay fadkurullah jante inde Allah nde moƴƴa indal mash'aril harami nokku kamandeji Allah tedduɗi ɗi wadkuruhu janto ɗon inde makko nden kama hadakum won o fewniri on noon wa in kuntum hari on laatinoke min qablihi ko adi qur'an jippade ko adi nelaɗo neleede hiɗon andi lamina dallina hari kon jeeyaɓe majju ɓen yetti Allah waccalen e majjere men nde tumma feedu refti jumpo refti yaaron min hayto afada annasu no yimɓe ɓe woni yaarude noon no yimɓe ɓe woni jumpirde no wastahfirullah insino ɗon ka Allah inna Allah andan Allah gafurun ko yafta rahim ko yurmeteɗo sababun nuzul yo aya ɗo kadi yimɓe arabuɓe ɓe yimɓe makka ɓe kamɓe ɓe miiji ɓe yaadata e yimɓe ɓen ka sa'yu bayna safa wal marwa e ka arafa ɓe inni ɓe keri joni kamɓe saudiyankoɓen ɓe yata ɓe ɓiƴƴodira e yimɓe hedditiɓɓen ɓe organise koyo ɓe yahu ɓe wango si ɓeya enen hedditiɓe ɓen wango ɗen koye ɓe yahu hakkude safa e marwa ha ɓe gayna si yahen koye ɓe yaha ɓe daro arafa ɓe potto si aren ɓe ala ɓe jondirde e meɗen madama kamɓe ko ɗo woni ka maɓɓe Allah inni oye ɗum ɗon hana hajju foppo ko gore foppo no fota foppo ko teni goto waɗata koyo on yaaru no yimɓe hedditiɓe yarata wuri saabu ko heɓɓuɗon ɗum kon wastahfirullah insine ka Allah saabu on bonni goɗɗo wura goɗɗo inna Allah no Allah gafurun ko yafto rahim yumeteɗo fo ida gadaytum so on gayni manasika kom dewe hajju mon ɗen on gayni hajju on few fadkurullah jante inde Allah no moƴƴa ka dikrikum wona jantorton aba'akum inde babiraɓe moɗon ɓen wona bobo hun noddirta baba mum si ɓe wondi onon kadi jantore eno inde Allah nden aw ashadda dicra ma hara ko jantoɗon inde Allah nden ko hino tiiɗi hino ɗuuɗi ɓuuri ko bobo hun toso kun kokun noddata kon inde baba makkum fa min annas no jeeya yimɓe ɓe man yaqulu ɓen ɓeno wiya rabbana joomi amen atina okkor men fi duniya ka aduna tun okkor men aduna lahara on no waɗi wo wallumen men wuura lahara no waɗi wo no jeeya yimɓe ɓen ɓe no woola ɗum wooletake kala woluɗo ɗum wa ma lahu alanamo fil asrati ka lahara min halaqin immorde geɓal moƴƴal aduna on noon heeɓi wo heɓaki o haray lahara on o perdima haray nanon wa min hum no e maɓɓe ko ɓeɗo ɗaɓɓa yallah waɗi en jeeyaɓe ɓeɗo man yaqulu ɓen ɓeno ino rabbana joomi amen atina okkor men fi duniya aduna hasanatan moƴƴere wa fil akhirati ka lahara kadi okkoramen hasanatan moƴƴere waqina ɗandamen adaba naari lette yiite ka aduna o ka lahara o e yo ko ɓeɗo ɗaɓɓa ulayka ɓeɗo lahum nodani ɓe nasibun geɓal moƴƴal aduna e lahara mimma kasabu saabu koɓe faggiti kon faggitande moƴƴere wallahu Allah sari'ul hisabi ko yawɗo hasbore wonande gomɗiɓe ɓen amma ɓe